عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. Miyakapun ki Ibn Mas'ud si Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri miyaswatun swallah api teru'yan api teru'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amataan apid sariyaw tumangatawah kateru umyangau una apa nabi-nabiyan nagyang ka iya kateru au pamaudika kaya nang gulaw laang kasuk kabaya aka. Miyakapun ki Ibn Mas'ud si Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri miyaswatun swallah api teru'yan api teru'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amataan apid sariyaw tumangatawah kateru umyangau una apa nabi-nabiyan nagyang ka iya kateru au pamaudika kaya nang gulaw laang kasuk kabaya aka.